Pemirsa libur Natal mewesana becik ring widang pariwisata Bali, pemekasnya nih majeng daya tarik wisata DTW Alas Palesangeh Desa Sangeh, Kecamatan Abian Semal Badung. Objek wisata Inucap nyinahang wenten penincapan pengerah wisatawan sawetara 3% saihang ring rahina-rahina sedurungnya nih, sane wantah siu kantos kalih tali dirinya beran rahina, inggian wisatawan lokal wiadin manca negara. Ketua Pengelola DTW Alas Palesangeh Ide Bagus Gede Pujawan Nyinayang Rasa Angayu Bagil sangkaning panincapan inucap ya diasdun kahanan sabes kadimangkin. Menurut Dani panincapan pengerah wisatawan akehan saking wisatawan mancanegara. Indik wisatawan lokal panincapan pengerah nyani kantun andap. DTW Alas Palesangeh madue daya tarik sane utama inggih punika kewentenan alas nyani. Alas irika kasub antuk taru pale sane sampun mentik penyatusan warsa lintang. Kuentenan taruh inucap pina ke cihne saking objek wisata sange sane mekanten resik dur alami. Sane minayang saking kewentenan objek wisata tiosan. Ngenenin indik tiket ngeranjing ke objek wisata inucap, pengelola minayang tarif pantare wisatawan domestik miwah wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara kini probio tiket sawetara 3 tali rupiah majeng sanes sampun yuane miwah 15 tali rupiah majeng anak alit. Majeng wisatawan domestik sani jagi melancaran ke DTW Alas Palesangeh pacang keni tiket 15 tali rupiah ring paryoane miwah 5 tali rupiah ring anak alit. Antuk panincapan pengeroh wisatawan kantos 3% puniki angganing pengelola mepengabdi kahanan inucap terus nincap kantos ring warsa anyar kali talis lai. Parwate Bali Pos Nguningayang.